Dia ni ahlak nong kram mentang ala poi. Kinai buai kinai berdiam. Ya sangam ah. Ha. Pasang ni dak siar adokot mah. Abi ni asa samankan. Ai bermuliru. Boleh mah. Kamya taka pibi. Sakasyet. Te ngahaban li pick up tiar nang ni na po Jan Regal. Pangahaban ni ice ti sa po la nang krem. Oke, te ladi kapor bandeng saya ki gloves namar bangam dan kamban kelok pula. Mình mà lại dạy computer nang thiếu ya bang. Oh bong man yang ngam dan kam kelok pula syung ahap kelok mentahap saya pisah. Cep terang ni khang ladap. Did I tell you that I miss you? Oh kelui kumnum ta kasurok. Kelui kum ni tebang. Kelui kum ni tisfang pila poi tang ba nang thamai. Lem crash neng dia dup slow hi ka traffic hambun traffic setia kalau trik menta sisa le menta khatsan trik Julai khatsan trik Julai te what day is it today kadi gesing syuti ne kam day nang am try kan day gesing syuti bakala heights of habit fee force of habit fee Smith. Ini up iba berok ke kerki lut bakinya kieu. Hantam ke arsaka. Makam kerki nikong di manga. Sakut. Dia lah kam kerkek banyak ngatrai. Blok Boops bakala. That is really embarrassing. Bila ada ipik awal ini tak tahu. Bun kali. Okay. This vehicle is burning the clutch, bro. Asma clutch split. Hiaps. Dan hi kibala kerki. Hai dia napo Anthony dia benar tena ke gitu. Saint Mary's Shillong College nang tu. Saya nak lat saya kata. Damn. Ya. Bro kerki lut. Hab island hi pan. Itu blok susu. Nang my school gini kena LCV. Damn, the traffic is hot, bro. Takadaw sa kulut palat ti siya Tan Police Bazaar. A few moments later. Te takablok kala si biang hi menda. Di hantu benda tak klibitar. Kejat aku yuri ura kejat. Nak kulit keplat ke engine. OD overdose. Keluar penman kumum tas ni. Ada orang tas ni kan sakut bah taka blok.
sobang senyo keruat atau throttle. Sebiang badan segini gilin t-shirt kat. Dan segini gilin t-shirt kat la asatang sena nak singi tu bersakot. Shortcut is good. Perks of riding a dual sport. Damn, bro. Oh, VIP and ambulance. Job ambulance sifat alaf. Oh, ini rumah lihat VIP ni mana? Dia ni halak nongkrong mentang alap poi. Te kani kaban kabadan hani kadi bang haban ai tiar sempiar. Hui. Hah? Sit kan? Kinai ai kinai berdiam. Tah. Ya sangama. Ha. Te kapor mentah kadai lai sau menit. Te sau bajing haban poi biang polis bazar tengah trai nang biang hi. Nang lap hi da bam ja wet ti hap sang jing ta nó nom ti pensong ni dok siar sia pensong ni dok siar ada khot ma abi ni asa saman ken ai bet muliru kan no kalang rapau boleh ma tu la pak mantan ma. Yeah. Ini lah lai kat ar. Nam lap ni. Penlap lah ke penlap mah. Atakan plat dia. Sebentar ingin ya song kano harut jeng ilum. Bai i ke view bi tenat ban bamja ban bangja. Tang ni khmat hi. Shane Surok Smith tang ni khmat pat. Lich di selum nah. Bamja spang bro. Damn, look at the view of that hill, bro. Oh, me. Dia kan, oof, nice. Woo. Siar on bamja. Juhi kecuhi. Bam ke lunch kan yang ni. Look at this amazing view. Saya tenai bestai melain bamja na wood na marba. Yo slam mo. Yo shatim shibit. Where's the plastic? Nahi, mat jauh.
let's go. Kabam ada bam. 8 HPB mentah 335. 345 ngapalan bangan. Me, okay, I'm 10 minutes early. Pangat rung jah baham selum. Dia mentapat lagut kepuar hablen no nama bang kaman kai ngawan dan kam. It's part of the jingle lah. Okay, let's go. No front brake. Laina apa nak sa polis bazar shwa ka saw baje te mentala day 335 ngapan poin nak sa take shwa ka saw baje te ngahapan rush ka rukamnya bike te ngin si kendo yang efisia hakawai ka vlog hakawai ka motor vlog te kublai sibun ba fila apik ya ka video ka jonga hado ka ka por mentah hado ka pot ka bekut te ngin si kendo pada hakawai ka por yai pe ki video ki jonga subscribe lah FM4 subscribe kublai sibun for tuning in dengan siakan duk pat hakawai ke video. Peace out, signing off, cocktail rides, bye bye.